check hello okay con này giả tàu chứ na okay lại cả on low he sound cả on low đi minute ni zo ting le na pan he tin ole okay za tai na ai le so bete ho avelen hi gospel YouTube channel ve ho zo se pakai minin ka hin liam che ve thumbnail la ka hin question mo de heta in sei loading a ka koi hi in hi chi thu hi ka sei nong khat om ta in aji chu hi chi video kan bol lo na hi aji chu pi ham ta hele tu la phone call ke dong ho hi mi phebe ta en phone call ke dong ho a ko na ki za chu pi ham te le hi chi dam mo na ne ya dam ding ngai cha a taw na ngai cha a holai lai muna taw dam na ho tu lai min pha the dinga isei jungo GMFDI mun la dung taw dam na mun ho taw na mol ho a chi a hita lungim gan thea na ho mi tam ta hi kol a hin bol so ta in adi di a chalaya tu laya isei jungo GMFDI mun na healing ministry ki bol pa hi chi chung thu hi ka sai nom lo be hin he jong le tu nya hi video bol na ding phat jong ka nei po in ya chu live a cham cha ka hin sei ding hi in a hin la ka hin sei ding hi kon khat ding a surprise ding hi kon khat ding a shocking ding hi aban ting le adi di a GMFDI to phun jui ho ding a hi iti sei di ham thima ummei thei lunghan jong ummei thei jong le cho hi say loading ka ti hin he jong le phone call ho akona kaza ho akona he ka ngai to a hele say lo thei lo khan hum ta in ja chu kan sei ding hin mi ahung lut jong chong khat nga te diu tin che he thing khat hin be te ding ngi just minute khat ta bang ni nga te di ven lang Biti sei dham thu makai ti ding tabang ham khat hin thin sei nge GMFDI chung thu yong neu khat hin sei diu ji chun GMFDI ka za ma sat pen na hi chi THUPHON oma adi di a che ko bru le siva ho hong ke kan khoma el kelep ati jo hanan el kelep ma akana ahung ke phone sa ti thu hi kan ko ten khat ve in sei pi ma sat penin eta bang thu au min ta san the ham na za khamatin hoya ko na ong ka tele GMFDI atien hi chama sa pena ka za na ma sat pen hin ai le kan khol khola hele chi ministry khat ana hi in ai le icha kan ko te ka le don buna ka sei chu pi ham tele iti pathian THUPHON ai tabanga chu de ham ti ho kana se na ta thu hi se saw pong ka tenga ji chu point na hong lu ning ka ting tu hin video massage anila ya upload khat no upload ka hin bol khat 25 December le 5 December chungchang thu ade a 5 December ni a THUPHON chungchanga pakai ta sa ai hungwil na nikho tu ni ati chu December 5 hi ati pa chu video kan upload chu na module ka ta sanin avelo lai hon jong na nevet theo hin ip hele hi chi video ko na ki zoma kan sei nom khat kan sei be nom khat min hi che hoi tan ngai bo
okay sei ban zom bangin pakai pen ni khu hi bible la record point poimo lo hi thingpat na se ajang kya se dinga za poimo lo ja chu record lo hin a hin hlang pia christiandom christianity sunga hung ke mangjing khat hi ta ja chu 25 december wa noi pum pin aman hin ai pi chu hi le man la man lo chu so chat na le so chat lo na hi poi ka ti ta in hi ji chun hi che hi gel thu pi be se phat amang hon jong aman he tai amang lo ho za aman lo he tai a hin la naman wa hi jong le itabanga apoi moi pen che koi ham na pakai krista apin gel do na chu hi ti chu a hi in ai pi chu hi le amang lo ho jong so cha lowa so cha chom di he pon amang hong so cha lowa so cha chom ding he pon hi ji chun apin ni kho hi a boi poi bible en thupi ai pi lo wa he le thi na le hin na hi po hi ji chun amang hon jong man ta amang lo amang man da ta vin te a hin la chelaya thu phon hu ma hi chi GMFDI muna thu phon hu uma de sei de ham thu phon hin bol pa hin pathin ka hi pathin amata pathin lagaw amata hung ki phongi akiti jing ja hi patep lo thelo he pathin thu ta ke to he nam na patep lo thelo am hona se banga hi aphat hi achi jong jing banga hi vet chil jing ngai hin ya tu ne vet chil de wa khat kan dei chu phem de le 5 december chung chang thu ni sei ban wa chala kan sei be num chu pi ham te le 5 December hi koi anapingam tia hi Google search ka ga bola hele thil ki dang ta khat ahung so do in Google search ka bola hele hi chu pi ham ti le screen a hum vet sang cutting okay 5 December hi koi pen ni ham tia hele ka ga search a hele Hindu pathin Bhairava keti Lord Shiva incarnation ti chu Hindu te hin apathin jong hi incarnation ti chu ping kun te da ping kit ji na avela ping kit hi chi incarnation pa hi Bhairava Lord Shiva Bhairava tia apin na incarnation khat hi chi apin kit na ni chu December 5 a hi akiti ni hi chi Bhairava hi Lord Shiva Bhairava hi Hindu te pathin la a khat Bhairava kiti Lord Shiva pin kit na incarnation khat hi Hindu te Lord Shiva kai Lord hello chuban kit le akidang kit kha ta kha chu Hindu ta san na hi ho Christianity Godhead ti teng le Trinity ti loi jong omin ai pi chu hele Godhead pathin khat hi sunga Godhead sunga hi na nei mi thum ho pathin thum hello mi thum ho na mi ti la mi him chui ket lovin hi na nei mi thum ho a banga hi apa acha chule lagaw theng banga hi Hindu te ta san na jong hi Trinity Trimurti ati ven na Trimurti ta san na hi a omin hi chala chu Shiva Brahma chule Vishnu hi abanting le ichi 5 December nia ping Shiva Hindu te pathin Shiva incarnation khat ahung pen na ipia hung pengam te hele Bhairava iti pau chana ama pen ni kho chu iti ni ham te hele 5 December ni chu anahi ibija chi kan sei ham aban le kain zom ting la nan he thiam de he on chuban le GMFDI hi kahin het masatna ke hi alhang pia in langa jing ka hi po en mun chom choma gam chom choma
Kolkata la adung ka hepoi Assam la adung ka hepoi helai lai ga ma hi Hindu Muslim hola a zo khama pathin na tonga ka kalsuan jina missionary na to na ka china a hi in hitia inna kom kha lo ji hin GMFDI ti ho jong hi gala ki za chu ki chi thelo hin a hin la Google search ka bola GMFDI hi pham da Google search ka bola kidang ta khat thilung so do khat amas ka search masat pen nia GMFDI picture Google ahung leng do khat na hin bat sa wingi isu pham ti hele ichi GMFDI Google search ka bol la hi ai ho ai mila a disabilities ministry pa chat ta khat cho hi ti chu music hen hin kaza masat china chu hin a hen la ka lungki dang ta khat chu la ya milim khat kol ho khat lim uma kol ho lim se jong hilo akiwan dan jong chu Hindu kul mut ho tu la ya I het no RSS ati ho vana ki van khat na kamu in icha chu kalung na sata in surprise shock kane in hi itida na ichi gospel ministry khat hiya ipije a chilaya Hindu pa hin ipi bolham ktia ka khol bia hele Imphala Ramakrishna mission na Ramakrishna mission a ko na panpi na ahung na ho nei logan the ho na kong chat mo ho dinga thil hong pi na ho kamu do in ai le lang khana okay a phai ka tin ai ya le ipiti dana GMFDI hin gospel ministry gospel churches Christian churches uma aban ting le charity han na ipidang dang ha dim set uma ipiti dana hechi GMFDI hin Ramakrishna mission Hindu ho la ajong tilpha bol tam ta me he jong le very orthodox Hindu lang ho in hitia hi kivop ki het theina ki khot jop na hi anei khau hem ti hi na sata in kalunga hin ting ti khat hong ging na a hele tu ne kan se ding hi ka sei ma banga chu phone call hin bol ho in a sei them khat concern ka nei chu pham tele healing lang pang hi healing lang pang hi kan sei lo na hi pham tia hele tu la ya sei ding mysticism atiu na sa pawa mysticism tiu aban ting le tu la sei dinga chu hitia hypnotism na hypnotize ki bola kilhimma bol mo kedang bol na tamta gospel min pana na tong tamta hi vanui le se na hi tain vanuya imu mo chu tu ajong India gam sunga he na sata no min chong le igam sunguwa e ho ai mila ajong hin a pan tain ko khukom la ho dunga jong hin ni te bang thil so ho he ta in aya hele chilaya question main point na tu video kan sima main point na question ka hin sim num chele hi chilai hi tabang GMFDI munat bol mo kedang ki bol no ho a hi healing ki bol no ho a hi adam lo ho dam na ding han lang lhagaw bu vom ho na hi cho chom hi nei ho he jong le hi chilai mun hoi ichi ding ham ichi lo ding ham ti pa he neu khat ka hin sei no min ip hele mysticism ti tu la ya solama ko na eastern religion a ko na healing na mystic healing ti ho spiritualistic healing ti ho ta sanna a ko na taw na a ko na ti ho hi lekha bong kan simin lekha bu na sata ta ji doctor len ta ho jong gamdang western akon hanlang eastern akon hang le bantin interdenomination akona pathin thu le hitabang healing ho vanui le se na nasta hung machal dan tu lai ga sei dinga aneu pena sei den yoga ho kung fu karate keti ho ai lowa hele Korea ho le Chinese hon abol needle abanting le needle la pitha ki janna ti ho
tu la ya thaya ko na ki zan na za chom chom ho aban ting la lo la aya tu la ya ayurvedic lang thim na hi ti lang ho tam ta ho hi in hi cho hai topic chom hi tan sei man pong ka ting cham cha bu kan bol nom hin che video hi hi cho ko na hi hi cho chu kan head ka ti le kan zil jong kan zil hi in ka ti chu ai cho chu practice ka zil helovin itia Christianity sunga jong iti hung lu nam na hi cho hi ipga Christianity sunga hung lu de dei lo ham te hele because of the teaching na a foundation chu pi ham te hele alhang pia ga sewang vai the dinga chu ichi dei lo pen chu Bible in a dei lo pen khat on divination ti ting le pathin to ba na through ritual practice ho bol ding ni ja pathin to ba che ding pathin to ba divination ke ti na hi chu pathin thu to ke kal jing ha ji chu divination a hil chu ta kal to che cheng pathin hi ding ti chu ai wa Bible and hil chu phem te la mi him hi chon si hin fall short of the glory of pathin lo pin a chang la hi ta ve hi ja chu pathin ama ta hung kum la hin ai ho ikal to di ho pathin hung kum la ai hu hi chu hi na ke hi na divination hi na ban ting le hi chi thu hil khu phem te la negative energy positive energy ti ho na ta san na hi chi mi adam mo thil khat tinga hele they say that positive energy la negative energy balance loji ti ho abante la eastern religion ho akona ta san na za chom hung do ho hi in abante se to hi chi laya kan sei nom pen chu in sei diu hetan to he chu akona hi in sei khoma in study in bol khom tinga hele neu khat ichi thei di win ka dei ni hi aji chu ata san hon jong mo lung han hi blang thil hi khol to ngai a hin ata san lo wi jong holding hi chu no hon ta san na na jui wa hi jong la chi hi adi hi pathian thu to ke to hi ti chu na phone do ngamongai na sei do ngai hi ya chu ita san le ta san lo no he ki za to tin ki hot to po hi tin na jela kan sei nom chu pham te hele anjwa Lord Shiva thu kan sei na chu pi ji ham te hele no ai Shiva ho adu da ka tin he pon he jong le ka sei nom chu thu phone hu ti la Shiva ho loi ko bru ho loi hin kan choma al kalema hung ke hena Lord Shiva ke ti na ahung ke min pha ji achu ipi ke mat nam ham chipa kan sei di masanga thu pon hu masat na Lord Shiva hung ke man pha na Lord Shiva ke ti get na la aban ting le GMFDI picture ko hol na Shiva ta san ho loi na Hindu practice ho loi lim kamu ket na aban ket ti nga le tua hi healing chung chang thwa he expose ne kan bol ding he healing ki bol na hin veleo chun healing ki bol na zo si a hi video ho ana veleo chun na vet num lo me the na vet num lo vet davin vet ding on ka te poina hi zong le hi chi healing study bol na dinga healing video ho zo si ho ka vet na hele very interesting thil tham khat kamoda e ju kan share de he tun la hi ya chu healing ki bol na mun ho a hi video ho hi ka evet ting over hele e ho in mi tam ta in hetia ubti sei dam lagau bu wa banga oma aban ting la akino do a na lagau bu lut pa mi sunga lagau bu lut pa hung kino do pa khu aban ting la akale a phiam khat ti oma na ki heya abung bua ama in sunga ko na palanga akithol do ho khu evet na wa le kidang isa ucho hi cho he kidang thel he poi hi cho hi imacha hi poi he zong le big picture this say dam chapang ho in puzzle ho imam ho akichip ding wa le this say the missing piece a hol na wa ko na hi chete banga khu picture a hung ki show jo si khu hoi tan ve tamo magic trick ball ho na magic trick ball ho jong ball ni chu langa thuma so ti wa bang trick hi cho he che banga chu
hoi tai vet na hele amo trick ball khu kim mu do thei chu I chaba nga chu tu nia jong hi healing a ball na wa I mu do thei them khat kan share de chalaya healing ki ball na a iso pe pau khut na hi ipi amam e chu ko veleu chun marriage ring hi dam ni ti deu hin hi lo hi special ring video ho zo sai vet nai le so ke chi iso pe pau khut na ring pa hi a healing ball na zo sia kho veleu chun so ke ga ge la chu cho he ki mo bu bu na ta kati cha no na ti deu hi a hin la hoi tan veleu chun abana hi inu to a khut nova hi phem hoi tan veleu chun hi cho hi special ring pizza chicken show haman zo ting la kan hil chin kit de aban ting le ve zom zom kit leo chun chalaya khut junga asunga hi sung kind of stone a hi na ipi ham aban ting le a bol ting wala hin a khot hi ajang jing ben hi adi dia apat na le a chaina hin hi chi hi akibut no me ni adi dia video khat di dia chu inu khot na hi chalaya bo hi hung ki mu in aban a chaina langa chu ajit langa chun athumin an ket tan amdan hi khat na hi apat na a bol dam gut ho akise de le ka hi ni aki het be ham ka he point na zong le beginutin dam na hita banga kidang ta thil ki bol da na kilan wangin amo in zong video kap na wa hi hoi ta tan hong kilangin ve leo chun khot zung over ring ho hi ring mai he poi khut zung ho te chi tu nai cha healing a bol naw khat video ka ga vet na chu ka mu hin ve leo chuna a ring jong hi upgrade che ham ka he po in man tam che mai the hi power yong ho ki ha be mai the na hi cho hi vet na hele thil kidang ta hi in hi cho hi mangcha a pakai pathin min ke panana ke tong ho hi vet tinga hele thil kidang ta lamdang ta hi che chen chilai hi ka se hi hechia hichi nu mei chpang nu a bol dam gut na hin ai khot jit lama hin khot jung khat min khot jung khat ami ko a hun ring khat min apat na hi in hichi hichi pa hi abana a chaina langa ka vet na hele khot jung a hen dim set ta in hitia hi ipija chi kan sei ham te hele anjua isei ma bangova hi mysticism e ho India gam sunga cheng hi jewa Hinduism to hong ki mat na hi pija a kan sei ham te hele hi chi ke mas personal study a ko na ka mu do hi in lunghan na la potin he jong le phone call hin bor ho in kal an sei na wa kalung tong kha chu pi ham te hele pathin ta san Christian ki hi a bti sei dam na ding ngai chat na el lagao bo na vom ham phem khat ham ji a hi chi bol mo ki dang mun ho zut di ham zut lo di ham ken thei sa zut gut na wa ti sei da kang po pi langa ho el mun gam la ta ho en lung ken gan the ta lai ta wa phone call hin ki bola agim gan the na ho sei wa hi chi ka ta sana azut gut na ho thu a bon chicken ka sei zo point sei po ngi hi jong le hi chu ho hi ka ga za achun kalung na sata na tong khain kate hitilom loma hi chu ho ita san piu hi kate na aji chu hi chi ka hin sei lo a khut jung wa khut jem ho hi mo khut jem hi poi ka ti lo na hi ipi ham te hele kain vet sa ding hi ama sa penin vete beotin alhang pi achom lam lama kan sei de hi phat so takala num point
zo tin la ka bol ding omin Vedic system ti tinga hele Hindu ta san lam India gam sunga me jo achu India gam sung context akan se de hi Eastern religion ho ajong na hi jong le e ho context akan se de hi aji chu hi chu hi Hinduism a kon Lord Shiva ti ho loi ko na hum do na them khat me Vedic system a hi khut jung ho hin na thanei thil bol theina chi anei ho chu adi da khut zit lama hi upite se contact with the outer world the macrocosm ti chu it gives out energy ahin po do the aban le passive hand vei lang pa hi attracts energy ati ni aban hi vat na hi le anjua lim imu khat behin vat sa ing kating chalai chin ve in vat sa ngi hi cha inu hin akhut zit lam le vei lama abu hin inu o nui de wa pa te taw te na iso pi pau hin azit lama abu he ipija cho chu zit lam vei lam kit ham chang chu kan vat sa de tu hin che taw tin ama sa pe na so pi pau khut zit lam alaya kit put cho na khut jem khu mo khut jem he pon ele inu khun a khut lang ni nya abu cho hi cho kho in vet de he epp ki sei Vedic system ho Eastern religion na hi epp vet sa nam khat na mi ko am khoi pi ham te hele Ayurvedic element air atin na expertise knowledge avet sa hi aban tin la ya kan chom lama kan sei nom chu pi ham te hele manipulate the will of other people na ancient mystics anjo mysticism ka the ho mystics ai pawa ya sei ji ka he ka them pon ka he point special rings chalaya mi ko a ring ki koi hin ipi echi Hinduism ma ko na ta san ho ga ipi hung mam tile to manipulate the will of other people na and enables the surrender of leadership the permission to dominate others ni chu chu hin aban ting le alaya pa hi middle finger anjo sei chu le expertise knowledge atin na khut jung hi chu chu ga hisab movin lang ga su to vo expertise GMFDI expertise chu ko hem aban ting le alaya middle finger pa hele rules the karma human karma na hichi chalaya akidang kit na hi betong it is like Mount Kailash abode of the gods Shiva Shiva hung zau kin hi achu la hi pi bolam tel relieve their karma burden upon thing la anuya chu what ring or what stone you have there ichi detail study hi ki bozo pontin isei no mobile mi mala ki ho theu hen na chalai kan la do mun se middle finger in thanei bol theina abu anei hi the law and effect the law of cause and effect of human karma atin hichi wearing this ring finger on the ring finger hichi middle finger khut lai lunga pa hi khut chal pa he na khut lai lung pa hi ring ki koi hin achunga chawile de song jo thei chana anja chu khabat sa tan song jo min a khut lai lunga min chi ipi ti ham de strong inner responsibility poi mo pen chu phem te la nuya he hichi khut jam bun ho these are ideal employees subordinates doers to khompi subordinates na GMFDI expertise subordinate pa chu ko hem no han het na heta ve ai le try kana bol man to point aneu ring finger here le tu lai mi ki chen ting la ring finger is ang jivin ai la ring finger he is the sun and the Ayurvedic element earth prithvi hichihin it is the creativity energy ticho til bol thena creativity na
In some ashrams in India, ashram ho Hindu pathin ho no ho pilgrimage chi no ashrams ho ahin, where the tantric path of self-acknowledge is taught, copper rings veleuchun akhut zungova hi, copper rings no modiu hin akhut zemo hi na copper hin. Copper rings are placed in the ring finger. This hichi ring finger at khut gem ki bu hichi ring finger pa control panel akiti ati abanting le hichi hin it can completely kamothei hin haneu divin hichi hin ipi han po lut them tele completely unplanned and unexpected changes na situation events till so till ki bol ho chu unplanned and unexpected changes ahin so ji ti he ai le hi cho epija kan se ham te hele Hindu ho ta san nu zo ya hi chi ring ball ho hi te sei dam thil ball mo kedang kitele ho mi healing ai lo le chi thil ball thein ho a hi it's a ring boot ho hi ho dinga he te sei da intermediate ti da beginner ti da na hin lai hi ai la khut jong boot lova ball theina te sei da not bound he ta cho ball theina chu thing te sei da independent heta cho ya he ifat tinga hele hi cha khut jung ki but ho hi anjo a abul abal in shoot kho mawa in vetting over hele ahung ki relate na ahung ki mat na umen healing ki bol na zo sia hi chi azawi hi chi ki mang hi ya chu hengi adam pi jong ka ume na ti me thewe ahin la Christian na hi a hitabang Bible in jong ahil kha lo adam mo ma le doctor jala na adam mo ma le doctor men doctor am bol thelo ti wa he jong le pathin in dam sa ding idei wa hele Bible in ahil me ipati hilam te hele adam lo uma hele upaho na ta san tawlen na ta san ta lo yon la pastor ho na ta san lo ta jong le pathin ging mi pathin he mi umi dam theina ke ti hi ta san na pathin ta san na ko ne hin hi chalanga jong hi tabang hi healing dam theina ki bol ho hi ta san na kon jong hi thei hi a chu ta san na hi hoi chi chu ne ke landing ham hoi tan ngai to ven hi chi a khot jema kon ham ai lo le hi chi divination practice ho eastern religion ho akona dam theina he chu akona chu lagau bu in avo metan na kino da sa ding ho chu Christian na hi le hoi tan phaten ki ngai to kin ka ti he nge akil hanan na chinu ma wa le chun nang choice hi koi ma na kham tang thei pon te pathen ni jong na tu tang pon te ai la tu nya tha ba gel di wa ka dei chu pi ham te hele pathenin ama pi ho ama ta san ho ki van ding dan jong asai na amin hetino me Christian ti ho chu polin instruction ti that ki van ding dan hila chu modest na ichi chaw jang khi jang jat ko par pi pya ki jep na ho hi a hil lo hi Bible ki jem hi venati akhat na ani na pathin hung kila na mun theng ho a hi pathin in ipi na sayam Abraham holoi Jacob holoi tu sim hoi bat na hele pathin in mai cham sim denga na GMFDI nga mai ti biti sa lagau mai ti na lagau mai ti na ho ti taute mai cham ki bol no ho a hi ahung ting wala pathin in ipiti hela Bible an holu ven lang cham cha hin senge na jite ho na pui ting wa hele a hiba ho na a khut jem ho chaw jang ho ki zep na hi chi thil ho chu koi do vin ti chu aji chu pathin chu athing hin pathin an nei ting wa pathin ko me hung lut ting wa hele hi chi ho puma chu lut the he poi ki lut the po ve chu tia hele kadat ma che ji ta
hi ta banga pathinin bible cham de la ei hilova hi chalaya pathina kon hi pathin thil bol hi geta khut jem ki but na hi chi ho hi pathina dinga sa pawai abomination thet ta hi ati so aban ting le avel kan sei be num kit khat phem ti le henge thing kai mu do lawang kai mu dol khat hin sei nge tu la ya christianity sunga jong pastor tam ta te taw te vanui le si na hewa na hele practice that chum a source to satanic ga kon jong satanic ho satan howa til bol thei ke dang thuma christian sunga hung lu nan til bol ke dang ta bolum cho na ibija abol ha business cho mo ding hau na lal na he cho min than na he cho na hi chi ahung kon na sor za chom ho hi pathin ho lo ho na kitile pathin hing pathin di ta ho lo ho practice ritual ai lo wala ta san no ho dam theina hen lang i pilam hi jong le dam theina ki bol theina mi su dam theina hi chi practice ho hi hung ki pulu na christian sunga christianity sunga mi dam sa theina thil zat ki bol ho hi pathin ni pi sayam hoi lai bible chang hitam deuteronomy bung som le ni song hin hi cha hai pa kai pathin in pi siam te hele hi tin say nong hon hoi tan ching ai win deuteronomy bung som le ni chang som thum la khat chu se mai le take heed hoi tan chi ke het no win ngai the mo win thou be not snared by the phone hi ti practice ho hin nong ho thlai num hi na ti chu hindu ho practice ho a na pathin hil hello bible hil hello hindu ho hen lang chinese lam ho hen lang western a kon hi le hi chi practice ho a hin nong ho ching thein ke lem lai hi win am ho nung zu hi win aji chu chong pha zo ting le amo hi su manga deu hi ati chu zui hi win aji chu ama ho pathin ati chu leisina ama ho pathin chu thou inquire not pathin na ho kha ama ho pathin na ho kha lo na ama ho pathin na bo khop kha lo na divin hi chi pathin hon ipiti hi chi leisina pathin ho hin ipiti pathin na how do they serve am ho bang hin bol hi unti dam thenai deva jong le am ho bol bang am ho ko ma hi zon hi win tin he hi ta banga dam theina ki bol ho hi bol hi win na ti chu ji chun hi ta bang ho hi practice ho hi bolin pakai pathin hingjing pathin kom a bol hi win aji ju for every abomination to the lord ati chu hi chi thet ta thil ho hi bol hi win hi ta banga mysticism divination aban tingle hi chi anjwa ai sei dam theina ki bol theina thil bol theina power na bol theina miracle ki dang ho hin zui hi win hi chi pathin na thet ta he de chu abomination to the lord leisen pathin ho hin cho ha bol ve no ni cho bol hi be win it's abomination thet ta thing lo hi ati pathin ya chu ka chia ka go zui ding ham ka tau sa ding ham mai chang ba ki bol sa ding ham ka tau pe ka dam na dinga ti ho in ka tip na num chu hi ta bang pathin na hello bible na hello hi cho a hin christian na hi ata san chan na hi le cho hi joy te hi win bol mo ki dang ki bol na hypnotism te le ta khut na pa tang ki bol la na church sung hi jong le pastor hi hen lang reverend hen lang koi hi jong le ta mi chat trick hin bol ho hi cho hi ta san hi win joy hi win ati bible aban ting le ka vet sa nom khat ki nin amon jon hang pung ta se we ji in ama lo diu ka ta san hi cheong hin sei be nge bol mo
ati say da dam lo dam ding ngai cha pathin ta san dana hi ji wa chu aga chi ting wa hele ataw pi ho a bol dam ho khun he nge offering mai cham a bol lo hinan te hi zong le ka sei num khat mi lai bol dam naman taw pi man tia zakhat zanga sangkhat sangtam tha ki pi ho he bible ni piti asayam mi taw namang taw pi aka chi te nga hele mai cham a hin lui jiven hi cha mai cham chu i hung ki pi gu ji ka chi na zo sia khala na lo lai hi aji chu bart dia pastor na hung taw pi na hen lang evangelist na hung taw pi na hen lang koi na hung taw pi na hi jong le pathian ko ma mi khat dinga taw pi a nang ma en sum na ke la chu nangin na pathian credit na ke la ti nei hi che hi pathian dinga dei loi ti zat tai min ta sana dam ding ngai cha taw pi na hen lang bol dam na hi jong le bible a hi vet na hele pakai su kristan a bol dam ho hen lang sei ju ho a bol dam ho hen lang bol dam na di ta ke ti hi chon sit ngai dam na ta sa dam na pakai hinga ke le na dam thing na hi ai le question big question chu phem te la ichilai mu na chi ho hi dam thing na bam khat ani na am hi chi bol dam man ho chu sumi za na pi bam na rom pi le ke pa avam na tam pi le ke pa avam hi chu aga chi ji hon na ke don bud diu hetai ke kin na jaw ta poi bible i mu theu khat chu pham te hele naman apha a dam ding ngai cha a elisha ko ma bol dam ding a cha chu amel jong ki mu sa lo chu elisha chu na thu apya ga ki jordan vadong nen de do jong ga ki phum lu le chen dam ta ne ta san lo chu ga ki phun ma le na sen nge ba nga dam set phana sana jat thil man tam ta pu ho chu te crore man di ti de ta chu crore man chu apu aga pi gu le elisha hung do a bol dam jo hung do pan chu mu pan chu na ta san na genuine faith Christian faith by biblical faith chu 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 phung ti ai lo ale phui sama jat bola chu dam na hello chu biblical faith chu pathin thu in pi se me chu dung ria bol chu dam nei chu hia chu a bol dam ja thil man tam ta ti sei de ha gift a hin pu ho chu elisha in khat cha yong la lo chu du chat na yong neo chat na nei lo chu na sum siki yong du chat lo chu ei pi hin kiletan atin akilesan akilein elisha so pa gehazi ni pi bolam achi zalin azo ka sein e chi thil ho chu akila tan hele elisha chun pathin lagaw thinga kon na he in na man pha zo si nang le na khanguya na tu na chana son ge an ki po de hetin au pota ve ni he ja chu tu nia hi pathin got na pathin thil ti sei dam pathin thu tan nei a pet pen a lung lo mei the aji chu pathin ngei lu na krista ti sanwanga hi ngei lu na lung de sot na hi che hi tu khanga he na a hin la hi cho hi advantage lo po tin aji chu pathin hi it's not lacking vai ge ji he po a phat cha adi ta thu tan ji pathin hi ichi theo ngai ka ti no me hi chu mi tau pi tinga hele pastor hon jong evangelist hon jong na ki het diu chu bar dia minute tau pe la mai cham ho chu nang na ke la di dol he poi na chan di dol na san di dol ho bungin api ding hi na a system hi bible ai ichi chu ho bung tam ta ni zui hi ja hi mi kon khat mai cham bola mi ho combo wa chi ji ichi chu pathinin ni khat ni lena den na di pastor reverend evangelist hi wanga pathin hi thu mo lang nei nang lang ei ma lang nang lang nga pang de poi imezo si hi di ta thu tan ji pathin hi na ji chun ching theu tin aban ti la lai muna healing mun ki bol na mun ho ajong sumtam ta na pi hom hlom cha na pi ham chu thu pi pon hi cha tau pi man bol dam man ki pi ho hi ti za num tai thel hi mo bol the poi hi ji chun dam na in ngai chat kha ta wa jan bible na sei
lagau bu ho chu bol dam din na ti wa hele an ngol na an ngol in tawin chu pakai su kristan an ngol in tawin aban ting le ani na hi chi bol dam lal na ding ta san lal ho ma chu pi sam tela hey ta san lal ho faithless people ti chu ta san na ine ngain an ngola pathin ko ma taw ngain ichi bolting ale i bolting to pi pen chu ai ma yong ke than ngai chon sit ngai dam na hoi ta ki sin lung he na nei lo wa hele it can be of no effect bol mi na bol dam zo loading hi aban ting le ti za no me na chunga chu de na ji ching theu tin aban ting le bible na sei chu phiam ti le elders ho upa ho hobunga upa ho hobung lam kai ho lubu ho pastor ho kovin te chu kovin lang achunga thau nu hen de chu thau nu hen lang tau pi hen ta san na nei wa pathen thu ta san wa pathen in ei bol dam ding hi ka chon sit na nei ngai da min ta pa kai ko ma i sei wa pathin bible ni hil bang ai bol ba le na dam te te ding hi tu lai hi bol mo ke dang ti te ngai le chi cho hi bol mo ke dang hi pon hi jong le i ta bang ho chu na witness no ma le tu nya na witness thai a hin la pathin thu hol tu pathin thu a ki tu lu ne pathin thu ina sei pa zo hi bol leo han ta sa na ti ham lagawang na dam ding hi lagawa dam na ta sa dam na pathina kun na dam na hi chu hin tin mi mi na keima mi mi na ka sei hil human error na ka sei hil ka sei wala mala pathinin ai ngai da min tin mi pi ho viewer ho zo si jong nei ngai da mavin lang a hin la epija kan se ham ka dia hele e cho hi ka sei ma banga chu phone call ka don ho a kon le i tulaya na si vai si tam ta in hi cho ji a hi ai lo lam khatna pathinin a the ta lampia chu ichi kha deu hi ka dei poi pathinin het na ap ho jong hin ho ko ma ka share nom ja kan sei hi in pathinin ai si kan sei ngai ho zo si phat chom pi nan nei wa hele pathin phat thein bu vin tin bible sei banga dam na kim hung ko na pakai hi in dam na bol thein na nei ho hi dam na bol thein na ke ti jong hi ai ma kon hi pon tu sim khan in chai sing chai tang ka te ke ma witness khan masang lain taw na nu te ho taw na khom na khan na hin ka chi in hele ka taw chom khat pathen thua ka mang cha in ka taw zo wa hin nunga chapang khan hi ka law wa zaw khan hi ahung hluta en he ti chun a ki pen a evin alone ji ta pon a ki zil jing in hi lagaw phalo in a hin vo me hi thing pat na chu ama chan chu a ki mo thein hi tia mo na he point hoi ta lagaw bo na vap chu a umin e de nu te hong ki khom ho zo si chu a tawin za bolgen phui sam dan a bol gu win a hung ha ma le e ipi sayam angai gu win tu la ya i bui naw chu na lagaw mi khan in lagaw bo na hin vo ma hele tu an sei do yong le chu pathen thu hung ki sei dan dana i ngai gu no wa ita san gu no hi chi bol hilen pe ne hi lagaw bo en vo ma chun a lo na ji atawa lo na ji het lo pha no win ke jong kalung kham thawin ka vet na hele mom chan chu ka mo vet tan ele a zo na kin jong pathen thu sei pathen thu ka sim do ka gel do en ning khana thip chan ka tawin pathen ko ma ka chon set na ho ka phongin ngai dam ka thumin pathin keima ai ma cha am hi lo na ka ke surrenderin ka in sung mi te ka ngai cheng ka kom ka nei pi ho zo sia ding in ka tawin chon sit ngai dam ke thoina chu ka nei in che zovin ka bol zovin ka chi in nu te ho ngai ta divin na ho hung dil so ven lang ke oging hung taw nge tin achunga chun khot ka ngamin ka khot kamin ka tawin hele ka taw chai chun amen ka tila man jong chun eu jing na lai hin ka taw lai jong chu ka taw zo chen amen ka tila man jong amen tin thip chan ha ke chol tan sulo ta hi win ke chol sa ven tin adam tan hi he chi a adam dam chun ka sot nom po en ka chi ka kyang ka ki chi zal tan ji chu
ka he ni dam na hu kon na adam sa chu ko ham ke ka hi lo chu adam sa chu pa pathen chu chunga ko na pathen a hi adam sa chu e da bang testimony tau mi tau pi a te se dam pathen a bol dam mi tam ta mi he jong le cho hi ai ma ke man ka bol da na ka sei thei hi lo hi ka sei nge nge le chu ka di lo na he tai ni ngai dam la ya hi ni cho hi na sata to pa na hi tu nia thil su o hen lang ma ba na hung su de la christian hi wale chi thei de wa hi tu sim cham chang kan sei hin tin aban sei da sei be da tang ka tin pathin pathei bo pi bentin stream ki bol na comment ho them khat ga veng ka te chan chun chang in chai tang ka tin sei khil sei wal ho ki ngai do metin pathinin mabana jong chi theina le pathin thua ke tu lut be na pathin thu nei pathin nei be na le lagawa khan to be na nei theine ben pathin pathei bo taw hano dam sel taw te